clear tu te in zain chi bai le vekule tuntum kan video a chuan UPSC na Central Armed Police Force Assistant Commandant alak tur chungchang bi chiam na kan nei le don ani kan lo soi to thenangin UPSC hian Gazette Officer chin ala thin kan ti to kha Gazette Officer rank ni lo zong chu SSC lamin exam an conduct thung thirani ti po kan soi to kha ti chuan CRPF Gazette Officer chin post chu Assistant Commandant te Deputy Commandant te Second in Command Commandant Deputy Inspector General Inspector General Additional Director General le Director General kan tiang chi te kha an ni a tuna kan han soi tak te kha du po sa khanin valu ringot thei kha ani lawa Gazette Officer rank big entry post chu Assistant Commandant Officer trainee te pon ti thina tuna unlock tur hi ni a chu tiang direct recruitment through a lu chu angai ani rank dang kan han soi tak te kha Assistant Command kum thum vel an trana tang khan an tho hnuwa khanin promotion le an performance based zir khanin an thlang kai chhozel don ani hetiang deuh chia hianin Gazette Officer ni lo zong entinan constable te senior constable head constable assistant sub inspector inspector subedar major kan tiang chi ho kha SSC na conduct thin ani entry post chu constable atang khan ani a ti chuan senior constable te head constable ka tiang khanin promotion kha promotion based in rank khan up chho ve zel don ani tin direct ka SI te ASI lak te pom zeu thina ka tiang chungchang kha chu nakina arem chang zo ka kan la soi fia le don nia tuntuma CRPF Assistant Commandant post ruak zong za thi post zani somnga le pathum ani a chuta chuanin Border Security Force BSF big kha post somruk le paruk ani a Central Reserve Police Force CRPF kan ti kha post som ni le pakua ani a Central Industrial Security Force post somruk le patni Indo Tibetan Border Police ITBP kan ti thin kha post som le pali ani a ti chuanin Sasastra Sima Bal SSB kan ti ho big kha post som riat le patni arwakani Hlawh chungchang han enila Assistant Commandant kan ti hi Group A Gazette Officer rank kan ti to kha ti chuanin an pay level an Hlawh hi level 10 ani chu cheng singa sangruk le za tanga noi khat sing sari le zanga ania amero chu allowance strong kan tiang chi kha tam ma kha tiang nen kha chuanin khita alani thayani amero chu basic pay kha chu pay level 10 kan tiang chi kha ani deal tura thiam na nei ngai te educational certificate educational qualification nei ngai ten enila any graduate bachelor degree bachelor to postgraduate to potan khanin eng subject tan po en field tan po khanina deal thayani any graduate tan deal thayani chu ti chuanin computer certificate computer lama thiamna DCA kan ti te CCA kan ti te CCC kan ti te kha nei khera ngai lawani kumbi thlia deal tu chu kum somhnia tanga somhni le panga inkar ani turani a amai ro chu ke ni STSC tribal tan kum som thum thleng tana deal thayani kum somhnia tanga somthum inkar tana deal thai ani chu selection process an en leila tuntuma CAPF Assistant Commandant selection process he tiang hi ni a written test exam aw masaber don ani chumi zo chuanin physical standard test kan ti te medical standard test te physical efficiency test te tin ato bera personality test personal interview kan ti thin kha aum don ani written exam bi kan en masaila written exam a khanin paper 1 le 2 om dona paper 1 bi kha general ability and intelligence marks ni somnga pu ani dona paper 2 bi hi general studies essay le english comprehension te ani anga ti chuan paper 2 hian in marks ni apu dona ni ti chuan written exam bi shrimshima hianin paper 1 le 2 bel khomin marks ali le somnga total mark ani dona ni written exam syllabus detail te hi advertisement a oma kan thchiang du ni chuanin advertisement kan download anga kan lo chiar chiang don nia advertisement PDF file hi hemi video description a hianin a download link kada a kan lo check out don nia PET physical efficiency test bi khan en leila
100 meter race aom dona mi pabik tan 16 second chunga tlan thlen tur ani dona meichia tan chuanin 18 second ani dona ni tin 800 meter race om le dona 3 minutes 45 second mi patana ni dona meichia tan chuanin 4 minutes 45 seconds ani dona ni long jump om le dona 3.5 meter voi thum chance mi patan om dona meichia tan meter thum long jump ani dona tin 3 chance voi thum chance kha om don bokani shot put om le shot put hi 7.26 kg arit ania chu mi patan 4.5 meter thui vom thlen phak kha ngai dona meichia tan chuanin shot put om don lovani ti chuanin medical standard test te physical standard test te khatiang chi kha om chun zom leanga a detail chu advertisement la khanin kan lo chiar chiang don nia ti chuana to pera personal interview om dona personal interview hi mark za somnga pu ani dona personal interview kan thu to chuanin select kan ni to don tina ani chu exam hun hi august ni sari sahni le somni le patni beisai ani a august ni sari kha exam ni tur ani chu admit card hi july 2nd or 3rd week vela achuak tura beisai ani bokani exam center chungchang han en leila exam center hi Mizorama aum dona aizola exam center kan nei dona ni apply dan tur han en leila online atanga apply tur ani dona UPSC official website chu www.upsconline.nic.in atanga registration khatia form hi fill up tur ani dona ni direct apply link hi video description a hianin kada kan lo en chiang don nia ti chuanin application fill up chungchanga khanin last date of online application hi May ni som sangni le som ni patni thale May ni som thleng ani dona ni chu online atang apply dan video hi arem chang sapera ron ti chuale katumanga form fill up thiam lo fill up sak ngai te kono mani chuanin comment lama khan inon soi mai don nia arem chan danin kamana ni chuanin kalo fill up don nia application fee hi STSC tan choi aum lova general tan cheng zahni choi angai thungani ka video te mi lo en saka mi lo ngai thlut sak thina wangin kalome me ma tin zirlai te na zong lai le exam ron pe mek thalai tam takte ta na atang kai le zual theinan heng ka video siam te hi group danga te mi lo share dar sak thin don nia